adishimama no sia ebo emprenu da crosabre ya ewiemu atere na twede abobasa kwame ya demono no katika si ade yo amayani ahu adechensruman eye anopa no sia ya madihye no nyina ache ama mo akwaba edeba ajetumu kasafidie AHENKAN933FM wo eye anopa no sia mu ensema woto a yasam trafo ada Roma one matintim de agu enkata so no watu dis anopa no sia kan kasebo ene yesi enkonya ewa maame akuafra koma Batampa Studios aidimo enchiremu enso eba bedan we ensam no so de dodo na ana atoto eye edwa abusuafo die di anopa no sia akan kasebo yi mu ekotre ene se eye sofu panyina wono enso eka eye Ghana Pentecostal and eye Charismatic Council no annual ede atudwa echiremu ese enwo behia pa se National Cathedral mpanyifo betimi akokunyasie no matoato adwena koma pai badwakuo bia o metimi ayemu hwehwemu ama no kwadie bia wo mu bia no ebedan edi sansoso ana wo ensafufro enzuemu no founding member Edmanu Patriotic Party amanyoko no aye owura Dr. Nyaho Tamakro de atudwa echiremu se na nadankwa kufu da mamuo no ayade se enkwankan anuti awase wonoma wase omo etwoma no bia so eka ma no matoto yie no omo ensoso enkasa enfa ho na ukopiemu awo University of Ghana Lagos so a chechere panyini ba kwa wonom ayo benfo oponi opanyini ajakum wakasa de atudwa hm sensu yira yiri efa nkrofo no timamufo suban bia eno ensemfata ena kan bia akofa we nyina enso ede aba yedo beko obi man so Afghanistan so otrese asase wusuo ni bi asiwo na esi wonom no ama adehye no makwa hunyehia mu pa wasa womuso ehia emmoade free afoforo enchen emu enchiremo yede eba wei ene ensam awoto a ensam chafo ada Roma womo akuchidagu enkata so amdimu chemu eba bedan wo yede aseda edema ODI Electronics na da Roma na no pay wame yasin konya mo ababete de ekoso enso ewo omayi emu enu achiru kanation so ase the best in the east kasa video no ane bia esefa taba boawo amodotonde ene wososo nkai bonsam no betimi akwa akiri enti odotonde ene nkai bo bia so no na odi aba AHENKAN933 FM abusuafo no pe okenkan ni ayeme adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa enti wanim kan information center saudo disu ada Roma wan mu trema ma so pempem anya bia tie poe mantambu mantamu ena afe yene ankasa ye demu apoe mantamu AHENKAN933 FM akan kasebo yo bomua ya jibebia anuti kasebo emubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center yawsewro Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum die yasutumi ye Information Center ewo achim dwaha awrade na ye Information Center achim apreku gode why boafu kojokumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewa achim esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyame ne hene Information Center wachim ofosukrom ena nyame asam Information Center wo achim krobase eye yanida so ne awrade Prince of Peace ewa strase Somwa Heba Information Center so asom se twitwe ewo achim da Intiamwa Junction Peace Information Center wo kokobe eno sewa Information Center ewa achim anyina se ko sam Information Center wachim achiase keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu achim odumase Adwempa Information Center ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duaba Information Center
abusuafo achim achiase achiase information center agent trom achim kokoben nadom ewo achim mafram mempasam achim asane pisco anyinam kotoko repent achim otoparoya achim teshiman bechefo tiase achim labikrom omega odan SDA ajapaya junction mighty achim de siase obeg ewo kwa abodi number 2 sanso ena kataba ewo achim achiase junction adwini ba kofo trim asane bangalu oman achim ayiribi eja sei apoli ena onososo ewo abusuafo eda woni munyina se afi kwa Abel Fontentan so Facebook live AHENKAN933FM YouTube and so AHENKAN933FM www.ahenkanfmonline.com abusuafo ensam no afi munchiremu enie yes ensam no ase ade free amanyosam ensusu emu na founding member edema New Patriotic Party amanyokono Dr. Nyaho Tamaklu ade atudwa echiremu ese wono ade se subsub impreduasa yehwe aban pa modembo a wobo a wansusu no sade wo se wosusu no ade efa no esanse empempe wo hunu se na danko akufado amamuo emuo no enoma bia na ko hwe se aban betumi aye na atimi aboa ma man akona nim no ase ni nyina nwenwen ne se opanyine ekasa na odi tudwa echiremu ese se uhwe Ghana hanum empepam no kase sade kitache dwumde kaka ne proye ekoso pa wo maimu nanso so his excellency na nadu danko akufado ana wogini die pa ebire bia atwamu na wono akwa edi akire bie ebo nto ateatemu ye dede se ye nto aba emfa mo panyini ba pe obetimi aboa toto nyoma ama kitache dwumde kaka ne proye eto etimi ate ana se eto etimi atwa no nya de so panyatimi ayese adwuma no wabra Ghana fo nya ne mugidie ade tumi enso ede ma no enu nti ana ma no ekase sisiam no ekase de yade se obekase na bamabu ewo na nadanko akufado amamu a wo buo no enso so emu no na no ana wadi tudwa echiremu se aban no ase washeda pa ana ase wo ye enoma bia betimi aboa ama oman no enso timi akonanim enti wasekita hye dwubje kaka ne prebebam no kase what special prosecutor na try kase de aba a wapai eye kisi ajabe se wonhwe eye eso na enso so o kase ni pen se ni nyina no camouflage opanyin kwatra wo chese afimu ani na enso so opanyin sheda hu adwuma poti bia wo ye enso e wona so ye to no de ohun se na nadan kwa akufado amamuo no atonsum. I think his last touch. The Akufo-Addo that I knew is not the Akufo-Addo I see now. A lot has changed. I mean, especially where you talk of corruption. Series of examples and cases are there that are so clear cases. I'm not a lawyer. Clear cases that should be sent to court. What has he done since he came in? You tell me what he has done so far. He's been there close to a year plus now. What has he done? He behave as if Ghana is a toy that is being joked with. This is not. This is a nation. A nation with people and people who have handled this country before. And if you feel you want to handle this country, then of course you must know exactly what you are doing. I've said that time and again that we are not going the direction, at least as far as my political party is concerned, the New Patriotic Party. Adishimama ene awuti yeyi wano eka atotoro anintini ni akukudama wano mshepija eye New Patriotic Party amanyokono edijina wano founding member eye Dr. eye Nyaho Tamaklu anano pay abusuafo watenenka enso ewo ahenkan akan kasebo enso so emuo eno na ye koye nim awo ensavuvro enzu emwa ayi wanimsam ese national cathedral no ejene wo mena papa ajese nyagoro na eno na Ghana fo bi echese ase pepepe yo enya de se ekoso ewo eye national cathedral yegusu a yesie enso so emwa enu nti ene nipa dodo na ana atwoma no abia so mo ahwe animu se ye mpanfo abehwe na afi no atentena na se no kwadie bi ewo mbia no betimi adade na msubi ama executive member edema Ghana Pentecost aye charismatic council no enso so aye Bishop Samuel Mensa enso na no atumu ebe kiremu ese wono de kobesere pa sempepe yi eka aban no betimi ahwe na komatimi apa ye baasum ekobia aye independent aye internal council committee na ka wonma kasenkasa enso ayo mu hwehwemu ede afa aye national cathedral empanfo ehwe nim se betimi apegade asuo na ye de asenya kopon animonyam no ombeye mu hwehwemu
mu opanyin no eka asiso esanse waso omo empanyfo ni bi kura mpo a wonam ekeka eye abadwaku aya pa wo mo se omo hwama national cathedral adwumadi no enkoso no ebi mo okro munim sika dodo aya wisu omunim sika no ba bi edi bi kura mpo afefa ani adeade eto no do ogidie pa se yenya ankura eye abasum ko bi a wo betimi enso ye nhwemu ebetimi aboa matemamufo no nya entiase mapa afa national cathedral no a enu betimi aboa amoman no tekere no etimi akoso amobia so nko bia benya pepa esen kempo free na koma mu aboa watimi aboa madwumade no ayekrabehwe opanyin no ekere mu ese empempe kurampo no enoma mu oten obi etrem se enoma mu oten eto kwa no de ohuni se ka be kurampo anka aban no hwe na kwa ne kwa twensensen se de ana no obeka ye no ekame moso asem kurampo animanimu ya na se de wo ka ne pa badwekuo bi no musu wura ase wabla ya twa sensen no munye mu hwe mu tie du ebra esavata sank ye nyina ekabom nye pigadi suwo no ma na ka afia bunkunta emu beda wo fan eno be boa matemamufo na nyamekeka sonko e de asem amadwumade no ayekrabehwe. Even some members that we have had a conversation with, members who are members of the trustees, some of them have no idea of the details of expenditure, okay, as to how much has been spent, you know, who and who has received what. Some of them even don't know. And I have made a proposal to a platform I belong to, that's Interfaith Platform, which will consist of a Christian Council, Ghana Pentecostal and Charismatic Council, the Catholic Secretariat, the NAC, that it would probably be helpful if we should form inter-council committee to investigate this, at least for purposes of integrity and to keep faith with the people, so that we can have an independent investigation on this whole saga. Find out how much money has been released, where has the money gone to, what is the state of the situation, so that at least we can convey that information to the public and let the public be able to be well educated and well informed on this. Some of us are pushing for the council to establish just this independent, investigation body. Well, Parliament can do their own. Abusuafo ene awoti no wasumwen woye executive member ewo Ghana Pentecostal Charismatic Council eno GPCC Bishop Samuel Mensah na abusuafo wate nenka soso eno na adesimama yetoa anapa no si aka kase ebo so akọ yen anim na wo ensafofro enso emuono head of the Department of Linguistics ewo University of Ghana Legon obenfo opanyini ajekum opanyina kasa di atudwa ekiremu ese empempeyi ensuo emuna pe kana nimsiso pe na Ghana fo obia so no egugiem first na kenim se bi kurampo akayakra primantem ko aneso na se dia toto ye ukopiemu ewo secondary takrade ne mpatam so a ene ehwonom so amanfo no mo tia pa ena nsuo no kura so eto ayan kasa so kura no ye primantem yanom odane ne pesu aso ba bi onom so a no amoso etiem eno no panyine ka kire yense suatra enipa su atra ena dia kwakoduru ba bi yadui anase ma yehu de yehune ensanse tete no ye nananem ehunu se da bi ensuo de ne trabia ensuo trabia yakopon ebo asase no hunse ba bi anom de anase ade mepese ensuo nko ne fa na otabiri ensuo ana ode to ho na enso enipa nim de emu no wase obetimi anya kwan obefa so obefele ama asase na fa no wasi dade asisu no watena so wase no eka hu bi pa enene de yehunu no yehunu wase kanedete no na kiensi edan emfa mbensuo nanso na de kwakwohwe ai aboabo akora ba bi aboabo dam yisie ya kwayenkrofo dan ba bi ebimben etan no sa no ensuo no tabase wontrese enfa no wonko wono so na saase anase ba bia yakopon so edema no na tra ye eno no enti nipa su atra akeka hu bi ana akofa we nyina ede aba na ono de ogidie sesen ke besa akone akofa tete akwantempon no eso a ke betimi aboa amane isu yira yiri efa nkrofo ni nyina no eto ebetwa ya how ba kono se ya twe ya mambre ne nepa ne wo mu nyina ato agu ana ye Jesus se ye ne abue ana ye frɛ ɔma na ɔmde amambre ye adwuma no se ɔmo ye se bia bagimma ene ye ne tete hɔ na ye di amambre so ɔmo kra na ɔmo ye fuo ɛno na ɔmo ye dida de bɔ ɔmo bra no ye nyae obia se nsuo no kɔdɔ ye susu basafamu bi azana se obetumi adɔ a na ɔmo nkɔtra classroom nye science enye environmental science ye bibia engineering ye he ana
na omunyansa ne amamre munyansa kire om se odo be nsuo na awia ebebo nsuo num ama nsuo na we ana se yesi ni biaba ewura no na se yesi da wo mu no ya ma baby esi enema kra no o de be nsuo na komitifo no wasem oman ohene nipa no wasem ebisa omugidi se nema na wusie no ehuro no betene akogu nsuo no na omunya chemistry nya physics enye hu omunni hwe no me ye we nyina na yaba na yesi yenim nyansa che omo yansa nkofo indigenous knowledge Enwa no kra na no aka na so ena nipa na yaba na so den aboden wo ka kra no no obi gusu a wo ye nti be kasa sa na wiase na won Ghana ha no obi kasa sa mpa kasa ma onum tosuo nwe nya de so obi abeti obi abunu agu na so obi a eye de ope enti opanyin wasam na wo ka ne de no kura to na so sa ba yo aye bedi suo eno ne asem no opanyini ukwo eye University of Ghana Legona wo kire kasa hodo enso ewo ho wonmo a mo kire kasa hodo no no ena da wonmo annual head of department of linguistics ena otene nka no eye obenfo opanyini ajekum ena abusuafo watene nka enso ewo eye anopa no si aka nka sebo enso emu no na eno achi no ena osanso editu dwa aka kire eye mansini assemblies no ahodo ne se eye wonomo enso adwuma so omo ehwe na omo mampanyifo enso so ekokọ montene eso ekọ hwehwe mya maya ahodo ne se ehimfa ena wo se dan we ye pigasie ehimfa na omo de asie baby omo de asie na de how beba e wo so omo hwe no omo ye sane tuye ni nyina enu ati so omo kwa ye omo nya kakra je no o ene amami kakra kwa tore dan no remove wan wa bow get de go uche se enu kwa de red yes so nimsa Ghana de ode ye kokko inki kokko ebi e de twere pen na je za so si aba na so boa okobiem pen no okwa akwaje odi wi a de beto be kono ne abo plaster ne de afa so enu ano no etu wase adamdie je enso ya de ba ko a ha adwene pa wo Ghana anu ma yehu de ehu nti awase obi anso hwe na wo ye na afamu edie assembly say yan shasi amfa transfer amamu ntentemo to obi transembly wa ya mankrado enti onima asase no su baabia oni baabia oje bribe ebe ana one ahemfo no ene mpanimfo ho nyina aye baako enti ebasa srobia ni ho obi anim say assembly no timi nya omu hu ebasa nso asa nipa no ode manu ane so oje aye baako pe enti esa nhise bi ba say assembly so ye hwe so bo no ba na koba assembly on trap seche ya wa be trap di be vie be du ndo one ya nom ne nkro na bemba hu nyina ofa baabia ne nyam no ne eboje no so no ye yi to oye bibia onim se we de o de bank ran akra de na se ya nhase anhwe se assembly no se eye engineer ese etutu na ya disuo na ya fe ye overhauling ade niam bi ehye hemu na eye yi ente sa ye be ba afedan ye be sa abeka onipa na o sie no so o permit onne ne kan o so o me o permit so se be enye ntosi ne aton no edwoban na de permit no ma wo be kwa ko wi asem abusuafo ene awuti ye ukopiemu ewo eye University of Ghana eye asyoyamo ana ekire kasa hodo ewo dem no omano ba no dani eye obenfo opanyini ajekum ena wote eye ne nka eno adeshima mama yemfase da ema ODI electronics ODI ede eye home appliances ni nyina bi ede aba eye TV na wo per fridge na wo per diffuser gas cooker blender kettle washing machine ceiling fan standing fan heater iron ni nyina no eye nyoma wodo a ODI edinwo enso edwa ODI electronics semenka to se nyoma no ne boofo papa eda form wotuna boofo na wo de abejo aboofo kama bi okra ne boodin na enso oba pe no atete so ehumabro ewo na fa papa wo mo akonya mo ase atua nkakra eso adekra na wo pe no eboa no watabiri wade e de ama tie efin bia ni sanso na dwadifo a mo so edi sa no ma we nyina ho edwan betimi ni ODI edi nkita ho na watimi aboa enso so apebi e de abremo na maton anya so emfaso ODI electronics ene AHENKAN933FM FM the best in the East Kasa fidie ni nyina no ene butu dan kromo ewo achem aboabo odie nie baby awo bia wa santemantamu wo kambupune mantamu anase wo apue mantamu ya no mo wo atifedo atoye ene apue baby awo bia no odie ani so be frɛ no ewo 0550 900 600 0550 900 600
and 0546 557 175 0546 557 175 and ODI Electronics and then commando pay and famamena wow now so nsa enka no money nyina bi na betumi enso aboa papa na no achino AHENKAN933FM ene kasafidia me kanfo ede ama wo sanse ubepiemu ewo man konkro ganam ya apue man tamtitiro dia ashata bebia son pempem ena enya so na wodi enso etie ensema wodo a etwa egodwumedia wodo edi no anyina no eyade se ason pempem ade atum enti enya agro eyade se obo ojato de woda wura anaso do nkai bo ede fa eye kasafidia isu a eyentempa na no obo se tiefo etu anamo enti wodi ane se woni eye empanyfo atotodwo ne ntini be kasa eye enkita ho no mu no bedie na enkita ho no kakra bi na utua enti se ya no mo de no ai eno so kra de be kɔ no omonsan so enya ntoboase endosedosi mu enkyekire mu emane nkotemamufo na so mu yi enti eye 0244 29 0093 0244 29 0093 eno eni amabofo afre mpanyifo a omaye krado omeje so no wabon komo kama na afi so no watimi aba amaye frase adidwuma na timi enso aboa wo kama pa abusuafo maye kowie kasebo no ewo bi eman eso okopiemu awo eye Afghanistan amadebo a epie efruanum eba ekire mu se asase wosuo asi ewo honomo na asase wosuo esi na nam so amanipa empemba ko na empepram no kase de wonom ahu aka wo che se wonom kura to na nam ewo nsiedo nipa mako apem na yes 1000 ana wonom ato na nam ewo ye ensiedo wonom ma prepra wo che se omo eye apem ene eye ahanum 1500 and a year and crofon so one prepra not just say a wisdom pa and ato a Afghanistan and minor na one more s repa se babia dunide and no mu aye den e dia ma wonem said ye nyina ye nim no se account na account so no ana no nti ehu behia se ye nyina no oman man awodo so nyina obi biara obetimi abaye wonem emwa no enwe se obetimi enso aba beboa wo said ye be ya wo betimi asan so atekere wonem man no ebiem sanse japade wa wani tua sasase wo so de eba ne sana chese dan ahodo na ne japade ahodo na no ene bese ya we kurampu no akra dodo na so asafam ahwere wonom ko ebim eso eprepra no nti wonom esre pa se pepe de omani atutu agwom nsam entomu hia eye emwa pa agese eno so enye aya agro na ochese amama ahodo na so bi afrase a wonom ekeka wonom ehwe ni mu se omo so betimi akọ no omakọ boa eye Afghanistan minor achese isi akwa de eye UN for omo ekrampo efrase a omo edin kita ho gidigidi a enye agronti Ghana for samoso so mo ho soma kwankọ de ada samoso betimi apekakra na mo de akwa so Afghanistan for onom asena ene amadaro ma omusu frɛ mo nyamnko mama ahodo ni nyina no na achese no enso aya ahore hosama pie ede afriwa de mo enkyire mo ede ama wa abusuafo ye gina we so na anopa no si akanka sebo ensem trefo adaroma wonom tena kwadwo apau newsroom ekukyire gu nkrata eso no mesomeje enkonya ewo maame akua afra koma batampa ni studios enam de mu nkyiremu ede edan we de ni nyina ede asi yade aseda kese ekọ ede ama achim asubu ade sikonkono eye kwabena akim ena afenso no eye kwabikei omo adaroma kwame asante ka ho owura biliman technician ena wonum ekabo ma omo so ebo ma bibia akọ kama abusuafo medin ede adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wanim kan kase bonasi mesi achia mu pi memamumo ne tie Oni pa ye nimu ne bia yen soka ne